Absentee Instructions 2020 Inupiaq. Aglajin digitman imme tolu suli diormain election office mun qaitman. Diorlui tapkua ikayyutauzrauzruak ungenak ilipsiinun nungimiung kalliikat. Diortotit kalliikat election office min parillior gitin Tamna qinniktuutitam piuŋila 2020 general election mi. Vote-attaktuasi aglagumen iluknan kallikan. Iriarlu tani kallikan isilrar perlu. Nugotun imului kallikat puungmun. Ang mautija illiortoqulani suli senianilu. Asin ililu immeitaan kallikaq taqinniktuuak ittuaq puungmun. Aglalu atqin suli atausiramik ililu kiunetin. Puyuno qanga aglautaan aglahoin atqin. Tiuŋnaviaqtuat imulu pura envelopa. Qinniktuuak tapkua aglaktin. Piqaarliortoq sumik sugshaartin. Puugmi envelope mi. Ililu stampa 55 cents tiuqsha. Tiuŋnaviaqtuat aglan. November 3, 2020, Katino, suli November 3, 2020, Totilu. Tiuqenalu tapkua kalliikat, kisipiarliorat. Tiuŋnaziga tapkua kalliikat. Atausiramik ilvin vote-attaktuasin. Nuguingilaq maliġgupiaŋnatuat vote-attaktuasi. Ikayyutauzrauzruak vote-attaktuasi maliġgupiaŋnatuat. Quaraat Tamna, Class C felony offense. Qoyana nunagiisuatin.